Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mangithi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwe-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke ukuthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-10 TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje ey'gamekweni-ke ezenzekile kusuku la ngomhla ka-24 kuyena-ke uJanuwari. Kubikwa ukuthi-ke laphaya endaweni-ke yaseVerulam eCottonland edume ngokuthi-ke isemahlabathini. Kubikwa ukuthi-ke sekudutshulwe kwabulawa-ke iphoyisa ebelingekho emsebenzini. Kuthiwa-ke leli phoyisa ngokomsebenzi lisebenzela-ke laphaya endaweni-ke yaseNdwedwe epolice station. Kuthiwa-ke belikade-ke livakashele-ke iy'hlobo zalo laphayana-ke eCottonland emahlabathini. Kuthiwa-ke umuntu oyisakhamuzi okuyena ofoneleke ama-security-ke endawo oku-Reaction Unit South Africa ukuthi-ke uzwe ngesibhamu siqhuma, then masebheka wasebona-ke umuntu-ke elele emgaqweni. Kuthiwa-ke u-Reaction Unit South Africa ufikile-ke endaweni-ke yesigameko wathola ukuthi ngempela-ke nasi isidumbu saleli-ke phoyisa siphakathi-ke nomgaqo, kanti-ke imoto-ke yakhe yohlobo le-Toyota Tezzi itholakele khona-ke eduze kwendawo yesigameko. Kuthi-ke akuthathwanga lutho kuyena, umakhalekhukhwini kanjalo-ke nemali, u-wallet kutholakalile kuyena-ke. Imbangela yokubulawa kwaleli phoyisa ebelingekho emsebenzini njengamanje ayikaziwa. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolo daba. Ziku-10 TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.